Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka Meghalaya Karambot Association hakashi tarik unai weng arajar apuar kalapan benai ke kerteng jongki khat arngut kinoi lekai ki bandai isu menta ke lempung siat Karambot kaban long hanong ba New Delhi na dok ka nyau tarik hadok ka khatwai tarik unai weng arajar apuar hakajing keren mikila patai kubor uskatri jong association uba Ferdinand Nongkendri ulai thu ba kani ka kunhon lekai kan mi nasional hagini kendiat sngi ban yalami kinoi isu menta ba kentop ya ndriungut kisenrang bat ndriungut ki kentai ketika kamu kebangi simenta kita sedang prepare apa peruri de kalau ni ada cinti kejongi bukan tim kejongi ke berkat kamu di bentai ke badan ketika di junti kamu di kim dah biang kan kinong kunap de kau ini kejongi wakmat ni nombor ketika asin kejongi kamu dan pon de Arsnem lasu sange anga nakara jong kopit hapas tang jong ni Arsnem te kladon ka fon ka ngio naka sarkar kolong silak nak menta ketika sinjungi hindai kemengalong ini ketika sinjungi kamundan di rem ko kitip ke Karambot bat ka asjen tangga bot ru kamundan te kalong ba susi leran te hindai ora kataru hindai persang pada akhi menyasar ban wa la ti tinggi lala ban pelong ya ka ilala pelong ya ka selection nak benta ki juniors sub juniors veteran men's women's but hakan sen momentan lagi ni bang ila select kemudian yo ka team jong ki men's big women's nak benta bandit ya ka 50th national ban long benta bodeli akan nyo serik jong nomba na hadu khatwei te bat poi staru kemudian yan ba sibun singe marba kumkalong hi meresin kam ila lejban ai memorandum so instruction de ka kam la stang berpunya dari hadu tai ni sim layo kon nang tang ni ka jenik jongi bani ka bet ngatrai ngin la penyo ni si bahadin de imla bansu pensaya ka ni jenik jongi nomor ba nakaliang joka federation tu kon dia korom federation tu kala pertama ngi mon kapor ba kanpa ban sibenta sampai apa ketika diet, te daga jarak lang untuk tim kesungi ginong ikam, ilala pada kodok hega selection, dekat tu mulai persang pada berhai di coaching, penjuru ila persang pada race kapan nama PTP, kemudian imdan tang Karambot tu, abang ipan kami di tournament yang pada pan kalian ya penuai de ngim la pan ap kita berhoi pelongkat ni dayo sebelum de no orang kepa para khoi ni ni yang kam jongi ko mata ni dan ia persang pemata di bat ngidet keleng-keleng di bala menyerap de idon di giron bestai la ai la contribute katuan ni idon giru simet la contribute daga jesu jongi bat untuk ini mentan ki taksu dan ini yo kide ini ki parlok ki jongi ba loy ban masnya te ki popon ki kam gabot la subun basu la su yarap ki te kamu kalau ni ka story ka history tu ka Karambot ni hang ni pokok celang jongi kamu ila sa idin de ngim dei ba pan klet ba ka India ka number 1 ka Karambot dan ya ka kotai pokoi ketika number 1 playing country ba ketika number 1 ranking de kemukalong ikut musa ni kalian juga tidak gajing yok kam jam kalian juga tong nakala ni kada disiplin juga Karambot ni kemukalong mata kini kala cat te ngisos ni nomor ba i narit
nyimla ban pemi kala don ke gap bayu kini badan bentaru tangan no gila mi lekai te kawin ni jintu jonga sin jongi jiru kalong ban pen ki em yang ni ke game ko ba mo la pau ada ke jala ke jongi pat extrem knowledge mo sibon baga jongi simbata ka jimi khmat pat ka performance ko don te ni kermen ba takan ga jing persang ko jongi ini yo nang jing kesat mo pi press pi lawan ban sap so le mingi bat kibobon hi mo di review sports kibalakan ya raping kali kali jingkermen bangi don bangi trade ka jingkermen hi nim don don jing artin nomor ka jingpu jing long sakmat be te nang ta kadau ngim du jingkermen bat isu kermen hiru ba ndang lawan pai nak tiga jingnik jungi ka ba ni kermen ru bangi la ta phong kam ha ban hi isnem ladep nomor ba hadin ladep ya selection jungi iyo segi tournament ki ubon sa lightly soutly ke balong kum ke bentaban practice nak bentaban kan te ngi kemen ndang lawan pai ngi la ban yo byang ki jarap ni ki parlok jongi ki bang ni la lej ban kendu ban lej ban ka pa pon bon matang ngim don posu ban be saki te ngi kemen ngi lawan pai ki serap pat ngi la ban le khamha saksnem ka banwan nomor ba tangah banai Januari Februari ngi hab ban lampat sai kena sub juniors bat igi veteran nak betaka nasna te nam taka federation cup te nak betaka tarung inang dukam tempat pangin haban bu coaching iki ni haban bu coaching ni haban mo na training iki bat nas kermen ba ki kena de jungi mo kilong bentai ngas tamban don ki kena angin ki ton men ladep ngas tamban 1 week pun ki kena red te ka pun ira coaching kermen ba schem apa model ini terkatoran saja interstate apa buat berapa kisah kisah bertai te kidan kisah kidan arli lai tini ki asien ru te kituru kemudian tahu kisah ki lawan dan ru artim lai ti mo te kemudian ni berapa ki tim berapa kisah sebentar